Manulianti Pwuhng ko Senate Kaisak. Leo Ritangata Sabulmatail Uyakupur Toror Karyasak 101 Ranwat Nialam May Limau Paran Kaunor Yakit Ryasak Silu o Ranwat Uya Ran Karyasak Limawan Uyakupur Toror Wat. Thailand Kakan Katla Motail ay ban pagi amanaman kat tatapatrota o Uya Sabulmatail Tungal Kapwuhng Pangubrananila. Kalangan Chief Komtola o non-roll call. Senator Sen Abram, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carr, Senator Tucker T. Daniel, Senator Sonse Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Brian P. Exide, Senator Jack S. Harris, Senator Helgena J. Johnson, Senator Stevenson A. Joseph, Senator Alfredson Latora, Senator Sendelina Leka, Senator Mikael Mike Loyola, Senator Kasinda C. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon Chi Nep, Senator Norbert A. Perez, Senator Mitaroy Simina, Senator Jason A. Walter, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Monatoy ban Katlata Batola Motai la record and Sansal met Senator Ned or Senator Walter excuse sang Uyakupur Ranwat. Pagi Sansal met trial Sabul Marigo quorum. Amen William trial dia Uya Sabul Matai Sakaratan Kapwuhng Valel Enginkehlap o Kaipuni Pangubrananilap Kaipuni Pon Molan Wawi Leyland Pohnpei Wawlap Pangubran Isoko Waun ke Sabul Marlikan ko nanalang ko nan kaniyay ko Waun ke Lakalap Katie Koros Palian Triag Momocho government national local or state government Waun ke Kapinaan Pohnpei Honorable Oliver Waun ke Karyaun Kapina the acting governor the Honorable Yowanis Waun ke Siong Kobung Labalap Joseph yang amusyong Kobung Kan Koros Wasaksit Waun ke Vice Speaker Floor Leader Honorable Senator Kan Koros Waun ke Langilang Samoro Oloiso Seriso Masakan o Labalap Langilang Kasampal Kan Koros nan Chamberwood Waun ke Men Pohnpei Koros Enginkehlap Wood Pon Takapay kan o nan way laut kan ang sampam Rakat o patriyang uliya pamalkan nan Uyakupur Toror Karyasak Punot. Thailand Kakan Katla Motai Laiban Pona sa floor leader Abram. Kalangan Speaker kung kubura ba jengal sekretan Kapwuhng kay Poniya Wawan kak puli Sabul memu yang muncul me peitai tier nan wewe. Protong maluat jengal sekretan Wawan kamu main Speaker Wawan ki Vice Speaker Wawan kemelil Honorable Senator kan ibil jungalan ku wong Israel kan me pacang chail wasan yela malam meseng ranwat Speaker ipacang ran mawon Kapwuhng payang mawong men Pohnpei koros melil Israel kan me yang kecail nan men KPSA kan mang Speaker mo na iban pacwala mawa men pacawan il floor wong Senator Latora wong privilege motion Rangan floor leader Abram yield floor Ong Senator Latora. Kamu Senator Latora. Kalangan
Speaker kalangan floor mo na ibang pato Speaker ay bilman patungan pagkita tayo tungol takaran kapung o kay po ni wow ang kakpatungan ito sa pulma mo yung tungol may patatar nilang wow ni vice wow ni floor wow ni honorable members kan chorus Speaker member patungan patata Madam Chair delegation nungwing kiti o pagi bang perangkat tuat tayo lang kaktuan sa o kapung ki patuton to paruton aman honorable member and Sokonati and Wingkiti we are chairman in ESA honorable Charles Amusten mapilihan siya we are principal in one school dahil lang kot kiyang o bilang langi kapag ganat nan siya uset o noon lang kot kiyang ulapan laman Kailangan ko po Senator Latore o kamugatin po ng mga essential. Kailangan ko po Chairman Amusten kung kakiyang pati ang uyak ko po rin rangot. Pasyalar, point of privilege. Ay paanpiliw po na sa floor dito. Kailangan Speaker ikesabali tunggal sekarang wow. Maing Mr. Speaker ni wow iman patungan sekarang mo kesambal wo peki challenge kak sabulman kita journal and run kay sakyo. Mia karyaman pen kamu ito. Essential challenge sabulman kita journal koros mo utong kamu ito masaniyay. Uwang masanisyo kamugit paitar mia masan pen journal. Masyodre ay ban rule magtailan rutung ito sabulman kita journal koros mo utong kamu ito masaniyay. Uwang masanisyo, kamagat paita, rok sa bulman kita journal. Kami, floor leader. Kailangan Speaker ni sangon mo mo sa ipil sakaraw mo kasambal wo so peki challenge katlaw sa bulman kita journal and run kay sakwanaw and jebana choror kari sakwanaw. Nariyaman. Diyan siya lang mga kamagutok challenge katlaw sa bulman kita journal and run kay sakwanaw karos mo itong kamagutok masaniyay. Uwang masanisyo, kamagat po ita, miya masan ban journal. Masyodra ban rule, talent close. Masan ban journal, o koros mautung talent sa bulman kita, journal, masaniyay. Uwang masanisyo, kamagat po ita, rok talent sa bulman kita, journal and run kay Sakuno. Kamu floor lead. Speaker nuwaw, iman basuhan beliau sa karamot kasambal wo so peki challenge suspend or drop business o kati pasuti apali ng besu o walu. Kaya Kadkadaur po ng issue o walo ang son katkilon na patrongan long bills, Senator Perez, Senator Mopik, Senator Hartui, Senator Excite, Senator Tegan Mawar, Koros Mawar, at Tegan Labil Montail, pampuna sa floor leader. Speaker, ijingal sikaran wow sa palkom kubura. Iman bazuan sekarang mo kesambal wo so peki challenge suspend to drop business so kete bacuti apali nampai seksilu mayai unfinished business. Nariyaman. Tried pagi amia karyaman pan kamagutok tried Kadkadaur pan nampai seksilu yay unfinished business o iban po na sa chief clerk. Standing committee report number 5 V6AH line research other matters of January 21st, 2023 letters sang Salmi Committee on Judiciary and Governmental Operations. Nangan chief pan po na sa chairman and chayan ko, Senator Pwuhng. Kailangan Mr. Speaker, amon may korosmen ni wow bilman patuyang sa pulumis sa kalatang kaipo niya wow lap na miyaya. Wangking kami, wangking vice, wangking floor leader, o wangking honorable member kan chorus, wangking Israel kan miyang patuyang trial. May isang ranat, so Israel kan may pipiyan man kapesatri kan. Iran maon may isang ang chorus. Wow, iman Patrón Wulianti sa Umi Committee in Chayan ko, Patrón Long Standing Committee Report, Rapkit Way Sakeo, Leben Yal Riyay Saksilu, Thailand Kagmasani o sa Pulman. Diyan siya lang mga kamagutok tayo ng katiyan ang masan Standing Committee Report, Rapkit Way Sakeo, Leben Yal Riyay Saksilu, masan niyo sa Pulman kita. Koros mo itong kamagutok, masan niyay,
Pwuhng masan iso kamagit paita rok tay kat nan masan pa kamu Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker, mo inan essential mo standing committee report what ye may itanlong tong non modern legislature what other matters sang ni siligoyo ipapur riyesa kayo riyesak silu mo in siligo what the report what mo in Mr. Speaker mo in masan pa ba mo in member kan mo in masanir yaw taban report what mo ite essential mo me report what report long to an so kisamala ro kopur lang kami ti poyagi anan pen poyagi to ko teman-teman member dan kok kopur lao signature member ang katuloy isang nan signature list. Pero Mr. Speaker, and then report what may tanlong tong namumot what out of an executive hearing may committee uyaya o out of began niya trek o kosontikan may patawan miyan nan report what may song-songan pagi mumot what ang kak reinstate pwede the kawa isa kono Pwuhng member pwede ito yung tuweta session. Mr. Speaker, mo yung kawo mamie pwede irawat teten patunan rule o kusontinan rule katuan member men may unexcused and run in session mamie nan rulo katitiki manan nan signature nan roll list mamia ma speaker and kawit me manakap meno an excuse essential mo me bato talang budget office po yan kag patosang ong member meno the member men me pangka katan miss session rule what exist nan sa ulun try rule when ka kong member kan koros nga yang tuwa ta meeting o karape ka kasampal kan me bangan eleta rai bang su ka klel donan session ambil ka wo tong option speaker the legislature pa pakair pa an mia ya karape kan member minutes the member man bang ka keten su yang rai me menen paton sansal me kosontuat se paton an supplementary rule o I kosontuat me kin pan kin tatok rebogi nana pentatongkan me sangat patrota na legislature o mo isang ni tabin legislature what mo in provision and rule what so no kin tatok ko to lelto anjo what to bogi karape issue what kwarta speaker mo in tame pasambal anjo what bogi iret uptrain ban tatok Thailand kak trip anshu tapita sang anshu kis patrola mai question dia trai bang utan tatong ki nimelel inang rule what ansang anshu what patrola re ong tame miyer tame recommendation Mr. Speaker item committee recommend we are a case of first impression the etine patron we Thailand kak mo itelaran riyawo o sang anshu me issue we to patro to mamie anshu you member men ban unexcused melel nan session and sansal mo me rule what fan the talk o ye patron we work here should caravan member men agak appeal issue of pambil depend on yawan moin valid in excuse me pamir re tamakasambal
Iko sonti non-supplementary rule o we a case of first impression. Na ime committee recommend we a recommendation in committee yung irawat and kak muy la ran riawo asang anso me isi watrap we ta kola member man me bang sutra pakair ki o sutra leti muy speaker and kak eu seilok te mi excuse mi essential excuse karape yo ni anso me patro Pohnpei wat me bang sutra kan yang par kita nan session the member man of an team that's unexcused or kak kulukul tipuine subject to appeal or legislature. Reimet me men batawan ulian ki salumi committee in chain ko robot kilong utrelangak apalilay red o utrel mugutsang tawa ran alalta ay me pangwe ma kasita ba alalta I tama miya rime pa ang tatok aban stand rimet mi men batawan ulian ki salumi committee o batawan report kito ang friend umod legislature wat langkak ko kuriyang o katkiyang ya kupuran legislature kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Edwin, Chairman in JN ko. Speaker, Kamu Vice Chairman. kalangan kami, Mr. Speaker. Oyen pauta ngotra ay tungkol sa karataan wow kay Pwuhng Sangher Speaker, Vice Floor Pwuhng Korusya, Essential and regard on my left Senator Harris yang patang trial masang rawat kalangan. Kalangan Senator Daniel. Record and reflect me Senator Harris yang patrang uya kupuran ranmut. Kami Senator Pahrek. Kalangan my speaker muni ban patro ain kak pilpadang sa un musakaran kapeng kay yo wow me patro yor ninlan nan mall itungal wow la pang kupuromi want to medal vice speaker floor leader o Ria honorable member kan koros Israel kan mabil patang ketail my speaker I kapeng ki yo bil kasampal ki kawait na miya sang chairman in JN ko ong out of report kasampal wat sansal me nan report isign may sudutung iman wow karak ente me ipil kolokolote sudutung report kayu kasanti speaker apali ruwasin role kariyaw ele essential me nan report signature me pato ye sanglala akawait kan me pato nan report me kamera le me fil yang ki signature me pato ye sanglala automan report tu dua aja report kan men back speaker anwa wa kara men back momot kasambal wat and file report wat essential me sangan tatak me tu aja met non week what we are yang amen member ada kaitan asek we are here o ele member mano one because on the speaker wow kara my Mr. Speaker, even talent file report what kalang Speaker, Jansan me mere motion you try and file ang mo na iban bonus motion na iban bonus ma Senator. Kalangan Mr. Speaker, iwan ko motion o essential magkariyaman niya register mo ba ususin mo mo ko register yun min batawanan action magkariyason songan ang paliyan so what itapin action songan uya pang tato what uya tama pil uya ro murin tama miyaw tama honorable Carl Casaletaw imami ma irreto bollaran tayo any action ko to muran mo ibang fall under wogi abe more or less is retroactiving tama uyaw por lang ran so mo trail sung report kilo imi ba to ni ito uang motion no po ususin mo mo legislature at me ba uya ta men clarify it o ang issue
Kami bilmen kapatayang, Mr. Speaker, motion in kapralang ng committee, motion in patawan show, mo into pa na tapukaros, motion in basically kamela. Imi patawan magara ususki basically amanduwa eo teban ususki show ma puita ma armasmanta show o kaya ba mela water file kumagara ususki file pal moron pilindam so kay pampurla kay ususki imi patawan ma ye motion in file ate Polau Dail Ususki Palimaron Soto Tungtang motion. Down Dai Bang Usus, yes or no on Yelori. Imi Batawan, Minyamamo, Thailand motion in file, Dail Ususki mo, or me a potential in Jetopoita, Taipur Lagata Utample Ususki, the Tayota Ususki 8 as well. My name is Chong Jong and Batawan. Kalam, Mr. Speaker. Kailangan, Senator Twin, ialeti kubramian, apoy ko motion yung mayor o karyaman pe, so yung motion kaktiyang lamon motion mayor, you can entertain motion mayor, Thailand 5. Speaker, point of clarification. Comment. Point of clarification. Live, Thailand comment. Non-live. Nakamoy. Kailangan, Speaker, regional sakaratan Pwuhng, kuya po nakapachapats. Dalawang dun kami vice floor o honorable member kan karusi. Mga eme, ikis sawa wata motion and file patolong supersede main motion and Thailand kadlang na nususan. Minyaw jaban tatawogi motion and file supersede inonted motion magtay mamasa niya. Okay. Chancellor, magtay miminan masa na pe, a motion yung kolang Thailand 5. Basically, motion and file, di tayo wawagi. President said there mo ko to sa motion in file we will sort of recommend report. Mendacha patotong mo rin main motion. Sort of motion yung patulong mo siyang. Kailan masa ni o tayo kat nan masa nito. Okay. Kailangan stand corrected. Kailangan Kaya entertain motion mamiya. O tayo din. Tabang kadlausus. Meron recommend patulong. Ako member to ng Kamal Speaker. Kaya siya tawla o apaliyala motion mamiya yan. Motion yung mayor Thailand file report number pap ketua isakayo leban yang riacak silu. Pega salamianan apa po yan ka kusus ratiat Speaker. Pamay panusus ko may ko tume yat dale ipil tip. Yan ano wewe. Komban Thailand komal na pagpagok Thailand komal miniteo Thai komal miniteo Thai komal miniteo komal pa speaker. Kailangan
Amal mangi
Motion med Meyer, Thailand Katla, dan motion med Meyer, Karyaman pen motion. Motion ke Thailand file, standing committee report, Pap Ketua Isakeu, Lebenya Riasak Silu, Omia Karyaman pen. Koros mau utung kamu ketok, Masani Yei, Pwuhng, Masani So, Privileged motion, Mr. Speaker. Motion in Ram Maleti. Iban rule usus mauyawi o chancel me rule mauyawi ni a aleti trial ban filer report number Pap Ketua Isakeu Lebenya Riasak Division. Ranwat trial filer standing committee report Pap Ketua Isakeu Lebenya Riasak Silu. Speaker, Treasurer Activation, Pwuhng rule makasaniti. Megot matiat sudah sansal, dalam katlau usus sansal. Kumbang kubra, contest sama ruling. Rule makasaniti bilkak contest. A motion memian so dalam ran malati. Katlau iban contest mag sabal mamur ruling mo, ensan salang kamu. Me isodotong sabal mamur ruling mo. Paling marah ulah mau usus kiai, paling ngater usus kiso, ningil. Orang mai salang apun, iban sawewa, pergi rulung ay sapung ki yuang, o iban apil me sabul mamur rulungo, dalam katlau masani, uya ba. Kalangan speaker. Vice Speaker, kamu kak appeal anytime, aku men appeal. Aran mo to ruler rule stand. O yime bang ya try filer standing committee report Pap Ketua Isakeu Lebenya Riasak Silu. Itu an essential ako men appeal ruling and speaker kom appeal nan next session. Yimet o trial katla mo trial. Motion in ran malati. Pan entertain motion mania. Koros mo tung trial and ran malati masani hey. Pwuhng masani so. Division. Trial ban ran malatier o sabal pana niyet lokaisak. Kailangan ko pramail o ran mo trial palialar irakan koros mo ko na ngalan pala.